Ngibingelele ngani sakuthi nginamukele kuyona-ke i-channel uma umusha, ngicela ungakhohlwa uku-subscribe uphinde-ke ulike yona le video. Lana-ke bafowethu akukuningi nje engizokusho-ke ngawo lama video omabili, kodwa ukuzwa umbono wakho ukuthi wena-ke ikuphi okubonayo noma-ke ikuphi-ke ucabanga ukuthi-ke noma iyiphi ingxenye ngizothi-ke eyenza kangcono wena-ke ngokwakho ukubona la ubona ewomabili nje phakathi kwazo-ke lezi iy'nsizwa zombili. Ithi-ke le enye isinisa-ke ukuhlanya, kanti le enye ibuyele emuva le eParis. Awuke usitshele-ke ngane zakwethu ukuthi wena ikuphi okubonayo ngayo lama video-ke ewomabili, uqhathanise nje and then bese uyasitshela ukuthi-ke igagu-ke ilona liphi ngempela.